دم باش تماشاوان هجا جی واشنگتن جی استودیون دنگ امریکا ام دی سبب برنامه کودویزیون ده اکرانن özgürgün TV dene de برنامه ve haftaya da ام جماره که راپورن جی امریکا و جی نشگاهن من چند باجارن جهرمی جبره پیشکش بکن دم باش تماشاوان هجا فروکن کوalisyona به پشنگی امریکا پشتوانی خو با هزن کردن سوری برفره دکن و به گاویجی لروجاوی چم فراته پیشگیری دادن هزن سوری دموکراتیک هسده هر وها هزن پشمرگین کردستان لموصل و هزن لشکریا عراق جه لفلوج دست به اپراسیون فکرینه هفکارمه خالد فتاح آگاهیم برفرات رهنه هزن کردان به پشتوانی امریکا پیشوچونان لدورین روشاوای روبار فراد دکن و پتر جنه گندان لآپراسیون لشکری لسر سنور ترکیه و سوریه برو منبج یا دست چکدارین داعش دا کنترول دکن که ترکیه دورا روشاوای فراتی به هلا سور دبینه. بالا فرین لشکری امریکا لدم 24 ساعتین بوری چندین ایرشن آسمانی پیک ایناینه. هزین سوریا دموکراتیا پرانیا و کرد با آلیکاریا و هفکاریا پتر ج 200 سربازین هزین تایبتن امریکا برو باجر منبجه پیشوچونان دکن گوبویا اگر ناراضی بونا سرهلداین عربین سنه و هر وسا ترکیه اواج درزبونا حریمکا سربخویا کردان دترسه لورا ترکیه داخوازه تبلیبونا سربازین خول لشینا هزین کردا کر دشار دجی چکدارین داعشه هزین سوریه دموکرات نتنه کردن کوملین دنجی دناو حسده دهنه ام پشتوانی حسده دکن و ام بردوان بن او خودان باندوره که مزنن دجی داعشه ده همان دمده ما تکلین قایم لگل ترکیه هنه دناف عراق دا با آلیکاریا هیرشن آسمانین هف پیمانیا بره براتیا امریکا هزین پیشمرگین کردستان بدریجاهیا چند روژن بوری اپراسیون لشکری دجی بنگهن چکدارین دولتا اسلامی لنزیک موصل پیکتینن بو زیده کرنا سنگیه لسر چکدارین داعش دناف موصل دا دمک نزیک دا امنوی دوری پاقش بکن دوان پیشرویان دا هزین پیشمرگه دورکا برفره لدورو بری موسا رزگار کرن که خلکوی دوری مالباتین خوب جهیلاینه پشتی هرشا چکدارین داعش و کنترول کرنا باجر موصل ما دی یان ددن سر سیاره مفخخ و عبوات ناسفه و انسانی خوب کجو یعنی ششتنی مشکی جنگاورکانی خوی بو اوی لعالیه کدی بزاوین جنابرنا چکدارین داعش بردوامن لشکر عراق دیگل چکدارین شیعه بچک گران هیرشان بسر باجر فلوجه دکن لدما چکدارین داعش دوهی سه شنبه بودم 4 ساعتان برسوا اپراسیونن لشکر عراق دان ریبرین لشکر عراق دبیجن هزا آسمانی باندورکا خورد لسر بزاوین تیروریستین داعش هنه بلغ عدد طلعات هجمارا هێرشên ئاسمانی بوو پشتەوانیا ئۆپەراسیونên فەلوجە 240 هێرشên ئاسمانی بوون و ئۆپەراسیونا لەشکەری بوو دەربازبوونا ناوباژێری دەست پێ کرد. هجمارا قربانیان مدنیان جا اگر شرو هفتچونن دنابرا هزین عراق و چکدارین داعش لفلوجه برو زیدبونه و دچد سرارکو 625 مالباتان شیان جدورین لجر کنترولا داعش براون. خالد فتاح دنگ امریکا لباجره گوره لحکاری قدخه درکتنه کولانن کسه مهدامانده بو بری چند روزان هاتر را کرن. شاندیه که HDP و DP پیشی سردنه گور کرد که رفشهی ببینه. خلجان فرقین او راپور جا آمده هنرتیه. قدخه کود 13 آداری دا لگوری هات بو ایلان کرن هفته 8 روزان شونده دسی گلانه دا هات را کرن. گورین که بمهان اجمال خود دورن دما وگریان راست ویرانیک پرمزن هاتن. به هزاران خانی هاتنه خرا کرن و الدیواران نویسین تجه حقارت و نجات پرسی هاتنه نویساندن. اپراسیون 38 روزان دوام کرده پشت اپراسیون 40 روز قدخه بردوام بو. دناب 78 روزان ده هات هین کرن که 78 شروان و سویل هاتنه کشتن. لگوری آگاهی که هاتنه بدست خستن میت 35 کسان برنه گورستانا به کسان آل باجار ارزرومه. لهمبر و ویرانی و دایکی هستیم خواه بگوتنا ظلم دین زمان. خدای قبول نکرده. خدا به قبول نکرده انشالله. اگر خدای قبول که میشه قبوله. روز سخال چخما یاساق داشت امسال دلغونت قبوله. بعد ده بینه سخال چخما یاساق داشت داشتن جمعی ده کرده. مدار جهلم نرکه ولی حتی آگه بعد نخواهی. کس به نمیشه بوشخا آگه بعد بینی. ظلم کینه. Burada aslında Şandeyên Partiyên Kurd jî û Kongreya Civaka Demokratîk jî hatin li Geverê çavderiyan kirin. Hevseroka HDP Fîgen Yüksekta diyar kir ku li Geverê wêraniyek pir mezin çêbûye nekêmê Nisêbên Cizîr, Şirnex û Sûriyê.
و ادعا کر کو باجار و ناوچین کود هلبجاتنان ده دنگ خو ددان HDP جالی AKP و بریار سروکومار هاتنه جزا کرن. فیگن یکسکتا داخوانی سروکومار اردوغان جی ببیرخست کو سروکومار پلیس فرانسای رهنه کربو کل همبر خو پیشاندران توندی پکتینه. فیگن یکسکتا گوت مروج و داخوانی فدید که ام سروکومار ده پرسن گلو پلیس فرانسای برپرسی ویرانی و تالانیا جزیر گور سور و شرنخیه. هفسرو که کنگره جواکا دموکراتیک هاتیف دیجله جی دست نشان کر کل تاخن کو شارجی تنبیه همی آواهی هاتنه خرا کرن. Militanların evlerini basıyor, dozerlerle yerle bir ediyor. Vigot, devleta İsrail'e dema ku mali xizmen şervanan hin dikir, bi dozeran diket mali wan û xaniwan serê wan de xerat kir. Nehal Kurdistanê jî heman feraset li rasteye ji ber ku taxên ku pevçûn jî çê nebûne hatine xera kirin. Bir şekilde Qedexal geverê neha sibeh saat 6 da radibe heta 8 êvarê lê piştî 8 heta 6 sibehê dîsa rewşa awarte û qedexa berdewam e. Xecican Farqîn, Deng Amerîka, Gever. پیشیا اپراسیون رقای چندین سربازن لشکری امریکا سمبولن یپگی ل ملخدانه اف هلوز گلک دن درخستیا ل ترکیه و ریوبرین دولتا ترکیه نرازبون خو نسر زمان آگاهی برفراتر دوی راپورت ده دیاربونا سمبولا یپگی و یپجه لسر مل سربازن امریکی ین کو آلیکاری شروان کردکن بوی جه نرازبون حکومت ترکیه اف چندین جارا حکومت ترکیه رخنین تند ل امریکا دکه بو پشگیریا دده یپگی و یپجه سروکومر ترکیه رجب طایب اردوغان جه اف یک به آوای کی راست راست گوت PKK, PYD Tu cudahî di navê PKK, PYD û YPG û Daeş de tuneye hemû jî rêxistinê terorîstê ne. Ez alîkariya Amerîka ya godî de YPG şermezar dikim. Ew ên hevalbendê me yê NATOyê nikarin leşkerê xwe bi sembolên YPG bişînin Sûriye. امریکا د میدان شریده پشگیری خود د هیزن کردن ل سوریه با آوایی که فرمی چندین جارا آنی سر زمان وزیر دربه ترکیه جبو کارانا سمبولن هیزن کرد د بیجه اف هلوستا امریکا نای قبول کردن Amerika Birleşik Devletleri'nin لشکر امریکا ل سوریه سمبولین یپگه بکار آنینه. اوه نایتا قبول کرن. من نارازی بونا خوب ریان دیپلماتی گهاندن امریکا. وقتا امریکا دچنه هرمن دیان سوریه بلا سمبولین داعشه ین نصره بکار بینن. لافریقا بلا سمبولین بوکو حرام بکار بینن. اف هلویستا امریکا دورویه. پیفدار پنتاگون پیتر کوک بو کارانینا وان سمبولن یپگ و یپج د بیجه د دیرو که د مگلک جاران سمبولن هوالبندن خو د میدان شرید کارانینه. Ez nerînin xwe li ser wêneyan parve nakim, lê ez dikarim bêjim dema hêzên me yên taybet diçin herêmekê ji bo parastina xwe hemî tiştî dikin. Belê rast e, hêzên me di dîrokê de jî çendîn caran sembola hevalbendên xwe bikar anîne. بردف که پنتاگون ستیون وارن جی نرینن خوین لسر سمبولن یپگ پاروکر او دبیجه اف سمبولن لسر ملن سربازن امریکی نه بریار کیامیا فرمیه. هبونا سمبولên YPG li ser milên serbazên me ne biryareke me ya fermiye. Qanûnên me dibêjin sembolên aliyên din bikar neînin. Lê hêzên me yên taybet li demek dirêj sembolên hevparên xwe bi serbilindî hilgirtîne. Wek mînak li Efganistan, Iraq û Amerîka Latînî ev yek hatîne encam dan. Türkiye be awayên dîplomatîk hewil dide ku ji Amerîka re diyar bike YPG girêdayê PKK ye. Lê belê peyvdarê Wezareta Derve Amerîka Mark Toner dibêje em bawer dikin ku ti peywendî di navbera PKK û YPG de tune ye. Berî niha jî me diyar kiriye ku çi peywendî di nêvbera PKK û YPG de tune ye. Ew dû rêxistinên cuda ne. Em PKK weka rêxisinek terorîstî dibînin. YPG jî hêzeka Bakûra Sûriyê ye di şerê dijî Daeş de wek hevalbendek xwedî bandor dibînin. Her çendî danîna va sembolan pirzgirêkê biçûkê bu Amerîka lê belê ev diyar dike ku ka heta kîjan astê Amerîka û Tirkiye nehevin li dur YPG. Tamaşanın hava di salvegera Susiyan ya xwepeşendanên Gezî Parkê Stenbolê de do tundî alozî li Stenbolê hebû. Xwepeşendaran xwest li Taksimê kombin li hêzên hevlekariyê renedan wan û pevçûn derketin. Xwepeşendanên Gezî Park yek ji xwepeşendaran herî mezin bûn ku li dijî Serokvezîrê Hingê û Serokkomera niha Recep Tayyip Erdoğan hatibûn kirin û gelek pekatiyên civakê di wan xwepeşeran de amade bûbûn.
آلمانیا حاول دیده که قانونی بو ناسینا کمکجینا ارمنیا بین پارلمانتا خواه. اگر اف قانون به قبول کردن کمکجیا لسر ارمنیا یه به جنوساید به ناسین. سرکومر ترکیه رجب طایب اردوغان دبیجه من آخافتن مرکله کریه و من نرین خواج جویر پاروکیه. اردوغان دبیجه اگر اف قانون به قبول کردن و دمه تکلیه دنابر آلمانیا و ترکیه خراب ببن. ریوبرین ترکیه با آوایی که تون کمکجیا لسر ارمنیا رد کردن. سرکومر نو سرکوزیر نوی ترکیه بینالی یلدرم جد بیجه اف قانون یه زیانه بده تکنیمه و آلمانیا. ایرو یکی حزیرانه لسرانسر جهانه و یک روژا جهانی زاروکان ته پیروز کرن. جبو بالکاشندن ماف و قنجبونا زاروکان. لمخابن گلک زاروکن ازدی کبوبون آرمانج ایریش و قرکرنن داعشه دشرت امپت دجباردا جانخوا دومینن. نوچگاه نمک کاوامر جشخان او راپورت لسر زاروکن ازدی شاندی. روژا جیهانیا زارویان لدشتا موصل هات ساخکرن به چندین چالاکیان جه لای زاروین اوه دوره و هر وصاب بجداریا زاروین آواران دیسان به اوه هلکفته ریو بریات جافدریا گشه پیدانا جواکی لقضا شیخان چندین دیاری پالوکرن لسر زاروین بسمیان و بتایبت زاروین شنگاله وقتی متحتمه ویداره به داکو بابم به هدیه اجتوان بهم اختیمم از به روژه الزارو که جانه هم که خرگا پیروزت کم تایبتی اوه به داکو بابو شنگاله وی بابی وان داعش کشتی و داکی وان کشتی و یعنی التی آدم برین داکو بابی وان از یعنی از وی روژه لی پیروز دیکم. راستی او ایرو گره که خوشه از عیدات زارو که ات شنگالی همو که پیروز دیکم تایبتی ات بابو داکو ادوان میری ات بابی وان داعش کشتی و داکو ادوان دست داعش سعیده همو که پیروز دیکم. چکه شنگالی ما داکو بابی مسرجی کرنو داکا مبری. ایوان میرزا زاروک اکا خلکا شنگالیه و بجداری در روژا جیهانی زارویان دا کر. ایوان گلک حولدان کو بو دنگ امریکا بپیوید. لیج برکو بابه و حاتیه کشتن و دیکا و دستین چکدارین داعش دایه لو مجبرگری ناخو نشیا بردوامی بپیوین خواه بدتن. روژا جیهانی زارویان ایرو لدشتا موصل و القضا شیخان هات ساخکرن به بجداری صدان زاروین شنگاله اوین بابنوان هاتینه کشتن به دستین چکدارین داعش او هیوی خواستن کو سالا بهتن روژا جیهانی زارویان لشنگاله ساخکنه و کاوا عمر دنگ امریکا دشتا موصل قضا شیخان سکرتر گشت ناتوی جان ستولتنبرگ روژا دوشنبه گفت که هلجبینه که روژا که اول روجلات اوروپا اول هرم بالتیک لبر ارشکاریه بگره. روسیا مناورین لشکری لچند هرمان دکو یا هری دیار لسر سنوری ولاتن بالکان دگال پولند. کار به دست روسی دیبیژن هیزنوانین چکدارتین راهنان جبو آماده بن برسوا نقشه ناتو بدن دما لنزیک سنورین روسیا تینا دانین. موسکو دیبیجا اوی موشکین مودادریج بشیانه ناوکی دانتا کریمیا گر آوا دریای رش کوپار روسیا جوکراین جدا کربو. سکرتری گشتی ناتو رادگاینیتن که هفبندی دیهزان جبو برافانی کرنه لرخی روشلات پولند و دورا بالکان دانا. هر تشتکی ام دکن جبو برافانیه اولگورا پیگرتن می نونتویه. موسکو وی دیتنی رد دکا و چاف سوریا دکا لهمبردانان هیز ناتو لولاتن سوفیاتا بری. لسردان هفتی آبوری لیونانستانی سروک ولادیمیر پوتین ناتو رخ نکر جبر هاویتن هنک جموشکان لرومانیا. چاوا افجمر نترسی داره بگومان او سایه جبر ولو بیچاره وی برسوامه لگوری وی به و اگر رومانیا دو ده نزانی بو گو اوی ما ارمانج بکه ایرو دوی ام گاوه که راستقین باویجن دا ام اولهی آخوه خورتر بکن. سروک پولند گوت برسوا روسیا جوان موشکان را
بمەبەست مەزنکری بوو. Ez bawerim haya serok Putin jê heye ku ez li daxuyaniya wî dinerim wek şîroveyeke girêdayî bi rewşa niha da. Ew tiştekî bi salana tê got û bêşkirin, ne tiştekî ji nişka ve ye. Li kombûna roja duşem li Albanya serokê encûmanê NATO hişdarî da ku dê bersiv hebe ji bo her dijminkariyeka Rûsya. NATO yeketiya Ewropa û heta ku Rûsya karekî bi hev radikin bo bidawîînana cudaberî û hevrikiya Yugoslavya berê. و هر جوی دمی موسکو بریاره دای برجواندی نوان باشتر پریوه دچن وکو کاری دجیمه بکن جکار کردن دگلمه. روسیا بریاره دای که دوی او روشا خلکه تک بدد و جک جدا بکد اگر پیدوی بو هزش دجی جیرانت خوب بکار بینه. نوێنەرê Rûsî li NATO Alexander Grushko hevbendî stûc dar kir bi vegerandina serdemê şerê sar. Di hevpeyvînekê de digel rojnama Rûsyaka gezîta wê pênasîn kir ku meyla têkdana peywendiyan hêşta sinûr derbas nekirine. Dexîlê şemo dengê Amerîka. Partiya Nexse ya İslamiya Nermire ya Tunîs ya dibêje ew ê çalakiyên xwe yên ayinî û siyasî jê cuda bike. Ji bo nasnameyek İslami ya demokratîk durist bike. Salih Demî cer agahiyên berfirehtir hene. Kongera Partiyê ku gelek pere lê xerj bûyî vê mehê li havîngeha hemamat ne tenê bihineke xweş ji bo alîgirên Ennehda lê ew destpêka rêveçûneke nû ye ji bo misilmanên Nermerê duwarê cudakirina çalakiyên ayinî ji yên siyasî. Ew tê wateyek û enahda partiyeke sivîl e li gel bingehekî İslamî. Dê ew partiyeke siyasî ya wek her partiyeke siyasî li welatê demokrat. Guhertin tê wateya ku berpirsên hilbijartî êdî nikarin di heman demê de jî postên ayinî û sivîl wergirin. Serkirdeyên partiyê wekû Abdüselam dibêjin dê ev gav alîkariya Ennehda bike ku bêhtir bala xwe bide aboriya têkçûyî û bêkariya bilind. Ev jî nameyeke ku gelek Tunîsî dixwazin bibîsin di nav de jî yên rexneyan li Ennehda dikin. Em bihêvîne Ennehda hindek tiştan bike. Di hindekî mijûl bin li dor Tunis û xelkê wê. Ez daxwaza kesekî dikim ku bihêle ev welat kar bike. Serkirdeya sandîkeyên kar Wîdad Bûşemawî ku yek ji xelatwergirên sala bûriya Nobelê bû, ew jî çavlereyek ka Ennehda dê çi pêk bîn. Me pêwîstî bi cudakirina ayînî û siyasetê heye, ji ber me pêwîstî bi wê yekê heye em bibin wek welatên din û her wiha serbilindin bi ayîna xwe. Hinên din nebawerin bi Ennehda ku têkçû di pêşxistina aborî da û her wiha denkirina cih li misilmanên radîkal di erka xwe de wekû yekem hikûmet piştî şoreşê. Birastî Ennehda paş vediçe ew li siberojê nanere. Demek partî pêwîst e hingelek xelkê Tunîsî razî bike ku ew riş de li dor cureyê wê yê demokrasiyê di İslamê da û takîjan astê ew watedar e. Salih Demîcer, Dengê Amerîka. Karbistên Fransî îro çarşema radigînin ku keştiyeke wan sinyalek girtiye ku ihtimaleke mezin ji qutika reş ya firoka Egypt Air ku di 19 Gulanê de li ser derya Spî ketibû xare. Hejayê birxistinê firoka gerbûyî li Parîsê diçû Qahîre û 66 rêvî li hundirevê firokê de hebûn. Tîmên lêgerînê roje bûyere vir ve li paşmayên firokê digeriyan ku bizanibin sedema ketine ve firokê çi ye. Saziyan newnetivî pirsa koletiya modern dikin. Ew divê baweriyê dine ku jimarekî mezin ya koletiya hîl li cîhanê hene. Hevkarê me Necîb Balayê ev raport amade kiriye. Hind cîhanek mezin ya demokratiyê ye. Ji 1.2 bilyûn kesan 800 milyûnan mafê dengdanê heye. Lê dîsan hejmareke zêde ya kûletiyê heye. 18 milyûn kûle hene, ev rêjeya ji her welatî zêdetir e. Hindistan mezintirîn demokrasiya cîhanê ye. Ewa dîrokeka dirêj ya şêwaza koledariya cûtyaran heye ku ev tişteke Hindî karekî xurt bûne hêlana wê dikin. Lê ewa mîrateka mezin ya kêşên berê hene. Saziya tûmarkar ya karên bizorî û kûletiya olî û jinînan û şokirina nedilxwaz û bikarînana seksî li 167 welatan hatiye şûpandin ji aliyê saziya Wolfrîya Astralî ve. Kesek heye nikare ji cihê xwe derkeva yan pasport jî hatiye wergirtin yan jî gefe û çavsorî li wî yan endamekî malbata wî têkirin. Evca ew asê dibîne yan rastî reftarekî xirabtir dibe. Welatên Asya cihê 6 ji sedê ji kûletiya modern e.
پشتی هنده چین و پاکستان تین. لباشور پاکستان دکارگهان دا ظلام جن و زارو لهمبر پیدا نکا کو کس باور نکا کار دکن. از یل من قرضا ما دبه پاره دین کربانا حتی بکارین خارن بدین زاروکن خواه از نزدیکی $750 یل من قرضا اف دینه قد لسر من ناچید حتی از ساخم ده خلاص بید دمه از مرم جبر بهابون اکا زیده خودی کاری همو دست کفتین خواه بناوه اولداریه لسروان بکارتینه بتن خوارنه دوان و روشن وها لهمو آلین جیهانه تندیتن. Zwangsarbeit ist ein großes Problem. کارکردنا به زوره کشه کمزنه لجیهانه مجاره کدن بلگه کر کارکرین کوچبر کارکرین خودجهی دست نشان کری و لشونن آوا کرنه جی که بدار زوره کار دکرن و او دولتن کب آواکی سیستماتیک کار بزوره سپینن وک مینا کوریا باکور و ازبکستان دو واره پنبوده. بروانکار هشیاری ددن خودین کمپانیان کلگور یاسایا نافخوی کار بکن و تفگرن. لی او دبیجن چاره سری تنه بریا کمپین حکومت ین ریخستی ناگهن انجامان. نجیب بالای دنگ امریکا. بربجار کماری دانالد ترامپ لگل چاپمنی $100 میلیون خوی داین سربازن بری امریکی کرد. دانالد ترامپ دبیجه $6 میلیون من دایه سربازن بری. لیبلی ریوبرین کامپین نوی دیار کردن که اف جمارج $6 میلیون کمتره. همان دماندجه درگبریا دناوبر هر دو آلیه دموکرات ده کالیفرنیا بردهامه. هیلاری کلینتون به گشتی پیشیا سندر ده. تبی که هاوین دست بکریه و پلن دریای آرام بونه قایقین قاچاقن پنابران بردوام بون افدبن. ده چند روزن در بازبوی ده 700 پنابر ده هفلاخه گهاندنه ده جیانو خواهش دستانه اف راپورت لسر تراژدی وان پنابرانه. لوی هفته گمیکا ایتالیا هزین دریایی به صدام پناهخواست گهاندنه باشور ایتالیا لبندر ریجیو کالابریا. و گمیه هر وها ترمن 45 کسین دوی رویتیه دا جانا خوش دست دا دگل خو آنین. پرانیا کسین کل و گمیه هاتی رزگار کرن جبو آلیکاریا ساخلمیه دمو دست چون دفکار و دستن هاور چونه. مکاری با آلیکاری ساخلمیه بدن پنابران با آلیکاریا دکتورن هزین دریایی. هر وسا ما جلو برگ دانه او کسین که جلین خوش دست داین و دیسان مخوارن گرم دانوان. نتوین یک بویی پسنا ایتالیا کر جبو کاروان یه برفره یا رزگار کرنا خلکی. The Italian Navy has been doing a fantastic job. هزین دریایی ایتالیا کارکی گلک هجا کریه. وان بزوی هفته 14,000 کس رزگار کرینه. لی مخابن چندان جوانا جانا خواجه دست دایه. و دسی بن آفبونا گمیان دا ام باوری نزیکی 700 کسان جانا خواجه دست دایه یانجی وندابونه. کاربرز دبیجن پرانیا کسین دوی گمیا بن آف بوی دا جهره ما جیر سهارن افریقا بون. یان رزگار بوید بیجن قاچاقچین گمی کنترل دکرن هول ند دانوان کسین که دخندقین رزگار بکن. و دیاره لشوا چهارشنبه گمیک ماسیگر و بلمک جدر و لیبیا برف اروپا رکتن. گمیا ماسیگر نزدیکی 500 نفر هبون و بلم جدیف خود کشه و جی نزدیکی 400 کس دیده بون. سپیدا روژا پنجشنبه بلم به موتور بن آفکت بس هندک کسان کاری خوب بگهینن گمیا مزنتر. پاشانتای نافگر بلم و گمیا مزن هاد برین و بلم به تمامی بن آفکت. دست هلادارن ایتالی 4 قاچاقچی گرتن لنافوان زلامک سودانی که گمیا مازن کنترل دکر و امرج خلکی کر تا یا نف برا گمیا و بلمه ببرن. لگورا آژانسا پنابران یا نتوین یک بویی نزدیکی 200,000 کس لوی سال دربازی دریای اسپی بوینه و بری تراژدی ود ماهیه 1700 کس بزربون آنجی جانخوا جدزدان. هرز خندان دنگ امریکا. سپروان بریتانی آستنگبر دیوید ویر بو کسی یکی که به کرسی چرخین روژه یکشنبه وست مینستری لندن پیشبرکا 1 میلیارد به بنزینه دبن صدقیانده قداند و جیوخه دیروکه ده گرد. سرکتنا روژا یکشنبه نیا یکم بوج بو دیوید ویر. وی 6 جاران بره لندن بسرکتیه. دیوید یکم کسه به کرسی چرخین دکیمی 3 دقانده و زینا خواه بقدینه. اف سرکتن به 6 چرکان لپیشیا سرکتنا ویا سالا بوری خست. هسته گلک خوشه با من که من ریکوردا جهانیش کن دوی تمنی دا گلک گیرنگه هفتیا بیت از ده به 37 سالی سالا بوری از گلک عاجز بوم دم د ماراتونا لندن از سیم که از در کتم لی نها از لسر بزینا خو کار دکم دا کو پیش بکوم
تیما من بشک گرنگ بو و سدما سرکتنا من بون. ديفيد بيشبركا ويستمنستر للندن ب2 دقة و57 شركان قداند. ديفيد 36 سالي لپیشیا سپوروان افریقی خست ارنست وان دایک یه باشور افریقایا. او جی وکو دیوید 4 جاران به مدالین زیر به سرکتیه ده سال 2012 دا. سپوروان بریتانی سر راجر بانستر لسال 1954 دا یکم کذبو کو پیشبرکا بازینه ده 4 دقان دا بقدینه. وی پیروز باهیا دیوید گر جبو سرکفتناویا دیروکی. من برایز بنستر بری چند سالا ناز کرد. گلک خوش بو که کسی که وهان آفدار بجاره یکی من دید. وی مایلک ده 4 دقان دا قداند. من هر دم دزانی که من دخواست ببم یکم سپوروان ده کرسیا چرخین دا. که وی تشتی بکد. پشتی و سرکفتنا دیروکی گلو چه پلانن وی هنه ده پاش روژه دا؟ از نها بزینین دم دریج دکم دا که بزانم در روشامن چوابی لباجر ریو. دوی از گلگ لسر بزینا خو کار بکم دا که باوریامن زیده تر بید. او لأوروپا و هر وسال ریو سر بکوم. دیوید که در ریکورد بریتانی دا یا بزینا 5000 متران و هر وسا 10 کیلومتران دیگر ریکورد ماراتونا لندن جی. راویندوسکی، دنگ امریکا. فستیوالا ناونتوی یا هنر تریدی لسر کنن بلغارستان داویا و مه و بویا و گلک هنرمند برهمین خواه بجدار بونه و فستیوال بونه هفکار ما لقمان احمد اف راپورده بو تماشاوان ما آماده کریه بسر روشا زور و آلوز گوولاتین لروجلاتی اوروپا تیده در باست بنج آلیه پنابرا و کشین آبوری لیدیسانی جی هنر جه خوی تایبت لوان ولاتا دگره. گوش 24 تا 29 مها گولانا به سالی لگنده موگلیوو لبلغاریا فستیوالا ناو نتوی یا نگارکشیا 3D دست بیبو. هنرمندج گلک ولاتان تین با هف او دکوین پیش بزیا هنری. با آفراندنا برهمین بالکش لسر جاده به تکنیکا 3D یان وکوت ناسین به ناوی آنامورفیک. هر هنرمندک بابتا خواه یا تایبت دنقینه و پیشکشی خلکی دکه. گو او به آسانی دکارن لی کار تماشه بکن و بنرن گاوی کار چاوا بیوه دچه. I like this art form a lot because از جوه هنره گلکی حز دکم. جبرکو او بالکیشه جالی خلکی و ام تشتکی پیکتینن که دهیل خلک روزانه پیوندیان به هنره را بکن و او تشتک گلکی خوش و بالکیشه جوان را. به فستیوالا گوج سال 2007 دست پی بویه ایدی او دورهان ویا جهکی تایبت جه کمبونا هنرمندا گو هر سالانه تشتکی نو لیزیده دبه و تکنیک نو تی بکار آنین ده برهماده. برهمن وی فستیوالی بشیویا 3D یان سیکوچه دین آفراندن. گو به پیوان مزن لسر جاده تی چکرن. امروف دکارن ببین بشک جوان برهمان و تی کوین ناو رنگکی کنوکو جوان. I've been working on a street like for 20 years now. اف سری 20 سالانه نیگارکشی لسر جادان دکم. اف بشه جهونری هر سال 2007 دست پی بوی به ناو آنامورفیک. اف 10 سال منه پی مجول دبم هینا او گشتر دبد و تکنیک نی جفر دبم. فستیوال تینه زمان گو پیاما هنری پیامکه پیروز و هجایه گو دکاره گلان نیزیکی هفدو بکه و دشتکی جوان با آفرینن و یا دنیجی گرانی و فشارا لسر جیانا روزانه جنگ و شر و هر وساجی کشین آبوری لسر مروفا سفک بکه و جیانا مروفان به برهمین جوان رنگین و زنگین بکه. لقمان احمد دنگ امریکا. تماشاوالان özgür gün tibu ابو كنت بزنا في هفته ام هي بدار مدلبه حتى هفته پیش بخاطر و دنباش.